can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Don't blame it on me. Can't you see it? I was manipulated. I had too little through the door. Oh, I had no choice in this. I was the pain she missed. Бүгүн 2-декабр 2018-жыл Курбан Мирзаттын эң бактылуу күндөрүнүн бири болуп жатат. Эң жакшы көз ирмемдери өтүп жатат. Ал өз түгөйүнө турмушка чыгып жатат. Силерге кааларым кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун, турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Don't blame it on me. Мына бүгүн биздин үйүбүздө ойлогон максатыма жетип ак той баштап отурамын. Ушунун ниетинде уулум менен келинимдин өмүрү узун болсун. Иним Чынтемирдин, келиним Мирзаттын баш кошкон күнү, турмуш жолуна аттаган күнү, ушулардын турмуш жолу ачык болсун, кармашкан колдору түбөлүктүү болсун. Не демекчимин, кичине сөз сапырым бар, ошону айтып коеюн. Ак көйнөк кийген боюңар, кут болсун бүгүн тоюңар. Тоюңар тойго уланып, бактыруу жаштар болуңар.